Neysedir vatıldı mısın? Tovuş bulgan kımık buldu. Hayırlı keş kız nurlarım benim. Selam malaylar hem kızlar. Yumşak koyayım niye bu kadarlık kışkırıp söyleşesin? Bu nerse degan so'zingni tag'in. Men bit sendan hali oshadingmi, yo'qmi deb so'ramadim, yumshoq qo'yim. Ebegeyim, men babayni ko'rmadim, u qo'ygan yerinde bilmeyim. Hoy noyanim, ne ishlading sen, ne ishlading? To'xtali. Yemeyim avurdu. Nersa bo'ldi? Qoraydi sen mana. Mana endi tovush bo'lgan ekan. Yumshoq qo'yim, qorali. Qo'llarinda o'g'irtirgan. Men bit senga aytib turam. Bir qachonda mendan boshqa bunday shortlatqich o'yinchiqlar bilan o'ynama deb. Bengal o'tlari bilan shoyarma deb. Yoriyali mana aybatgina bitgan. Derse desin ebiyim. Ko'rasizmi? Ebiyim. Voy xudoyim. Ebegeyim, menni xilab boshqa şartlatgan edi. Sen bilan ko'rib turam, endi yumshoq qo'yim, shunga ko'raydan bit. Ebegeyim, mene qulog'imning birsini elle nerse bo'ldi. Endi tabibga bormisha bo'lmas. Ebiyim avurdu. O'g'irta shu endi bo'lay bo'lg'ach yumshoq qo'yim. O'g'irta. Ko'rdingizmi nenilarim? Bir qo'shanda zo'rlardan boshqa bengal o'tlari bilan, xilab po'shqalar bilan shoyarmag'iz yaraymi? Ularni zo'rlar bo'lgandagina shortlatirga, o'ynarga, yondirga yaray. Yoriyali mana shunda qog'ozlar bo'lmagan. Shunda pojar chiqsa, o't qopsa nesa bo'lar edi? Qog'ozlar yonda shortlatib. Ay. Yumshoq qo'yim. Men bulay kelib chiqar deb o'ylamagan edim. O'ylab bitirmaysan shu. Ebegeyim, men mene u bir g'imirimdani olay bo'lgan shortlatmam yaraymi? Yarar. Eyda, hozir nenilarimizni multfilm qaraga chaqirdik-da, o'zimiz seni aybatlabgina qarab, balki meni tabibga da boramiz, yaraymi? Desin ebegeyim, tabibga desinmi? Albatta endi. Yo'q, men anda bormayim. Olaysa hozir yotib tur, yaraymi? Eyda, nenilarimiz multfilm qarab olsin. Yarar ebegeyim, mene shundagina yotib turayman. Kış keldi. Kış. İsenmi? İşekkey. Sağ ol. Eğer de sen bu almanı mene vermezsen, men ketem. Yararsın. Biremin sana bu almanı. Sağ ol. Eğer de sen bu konfetlerini mene vermezsen, men ketem. Yararsın. Biremin sana bu konfetlerini. Sağ ol. Eğer de sen bu varenini mene vermezsen, men ketem. Yararsın. Biremin sana bu varenyini. İsenmi Kaşkay? Men seni şangıda şuarga şakırıp geldim. Eğer men bu kurtkani kiysem, mene жылы bo'la. Жылы bo'la. Chunki mening ustimda kurtka. Kurtkaga salqin bo'la. Mena жылы bo'la. Kurtkaga жылы bo'la. Koftaga salqin bo'la. Mena жылы bo'la. Kurtkaga жылы bo'la. Koftaga жылы bo'la. Tunga miskin жылы tunuma salqin bo'la. Şulaymi Şekkey? Elbette. Mene kalsa
urmanda жылытып жибәрді. Туның үшімәс кәшкей, бірді бұршылма. Sen ormanның нәрсе турында сөйлегенін аңлайсыңмы? Аңлайм. Bir нәрсе де аңламағанлығымны аңлайм. Керек бите. Шундай кире ишек булырга. Нишен инде аңламыйсың? Орман әкият сөйли. Ул үзенең туны һәм бүрке турында сөйли. Һәм аңа бик җылы. Туны һәм бүрке. Туны һәм бүрке. Ой. 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 Сиңа не болды? Сен бүтінләй туңғансың. Әйді, тезірек үйге қайтайық. Сабыр ет. Қазір мен сенің температураңны өлшейм. Ай, мен өлем ақырысы. Yok. Өлмейсің, кәшкәй, өлмейсің. Сенің температураң 1 метрда 5 сантиметр ғана. Мен енді өлем. Yok. Мен сеңа қазір банкалар қоям. Өлмәгіне, кәшкәй, өлмә. Мен енді өліп барам бұғай. Тұқта, yok, кәшкәй, өлмейсің. Мен сеңа қазір укол жасайм. Ай. Мен енді өлдім. Ay, кәшкәй. Минем арқада салқын түйдірдің бетсейін. Мына ул қазір өлерге йоты. Мына шулай. Қазір сиңа жылы болыр. Мен өлмейм бұғай. Мен енді тіріліп те келем. Кәшкәй, ал менің шаңғыларыны. Сенікі искірген де екен. Рәхмет, ишәккәй.
Менә син бөтенләй терелеп беткәч, без икәү урманга барырбыз. Урман безгә. Туны һәм бүреге турында. Һәм аңа ничек җылы булуы турында сөйләр. Әбием. Нәрсә, йомшақкаем? Минем колакларым ишетә бугай. Ай, әбикәем, тәпием дә эзләп кенә урта инде. Әбием, без инде Йомшақкаем. табибка барып тормабыз, ярыймы? Онсын инде иртәгә карарбыз, ярыймы? Йомшақкаем, нәниләрем, беләсезме, бер кайчан да зурлардан башка менә шундый бенгал утлары белән, шартлаткычлар белән, шырпылар белән уйнарга ярамый. Моны сез нык хәтерегездә саклагыз, ярыймы? Бер кайчан да исегездән чыгармагыз. Күрәсезме? Әле Йомшақкай ярый, әйбәт кенә котылган. Пожар чыкмаган, исән сау калган. Инде табиб карар да аңа дарулар языр, аягы да төзәлер, шулай бит? Әбикәем, ул миңа укол кадамасмысың? Онысын үзе белә инде табиб. Ул нәрсә әйтсә тыңларга кирәк инде Йомшақкай. Ярар инде, мин Хәзер бүтән бер әйдә. кайчан да алай эшләмәм, уйнамам. Шулай. Хәзер инде әйдә дусларыбыз белән саубуллашыйк. Алдагы очрашуларга кадәр нәниләрем. Хушыгыз, дусларым, сау булыгыз.